da wannan gidan jarida, gidan talabijin, muna gaishe su. Allah ya daɗa taimakonsu. Nan mun taru ne saboda babban malamin mu, ban shehu mu kuma almajirin Sheik Ibrahim Notse, wanda ake ce mu Sheik Ibrahim Amartey. Wanda suka san shi sun san shi. Sheik Ibrahim Amartey ya taka rawan gani a cikin musulunci, a cikin ɗariƙa, a cikin faila a nan Ghana. Sheik Ibrahim Amartey ya taka rawan gani, ya yi ƙoƙari wurin hidima, ya yi ƙoƙari wurin renon almajirai, ya reni almajirai tuli musamman cikin mutanen mu Ankarawa. Ya rene su ƙwarai, ya wanke musu zukata, ya sa son Allah da manzon Allah cikin zukatansu, ya nuna musu yadda ake riko da hanyar Allah. Bai yi wasa da su da wannan wurin ba, domin shi da kanshi hanyar shi da yake rike da shi kenan, yana riko ne da hanyar Allah. Qur'ani ya ce da mu wa tasimu bi hablillah jami'a. Qur'ani ya ce mu riko da hanyar nan na uku, riko da igiyar nan na Ubangiji jami'a baki ɗayan ku. Wala tafarraqu. Qur'ani ya ce bai son rarraba. To Sheik Ibrahim Notse ya yi riko da wannan hanyar nan ba rarraba. Ya reni almajirai manya-manya, har wayo daga cikin almajiran shi manya-manya, har wayo daga cikin su sun ci gaba da renon almajirai. Idan ka je wurin Ankarawa, mafi yawanci Ankarawa nan ba su san wani shehu ba wanda Sheik Ibrahim Notse, don shi ya rene su. Shi yasa yau ana addu'an shi na shekara 20 da wafati. Allah ya ji kansa. وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق. National Imam Ibrahim akani Qur'ane adina fani fefe wonumwe bamuna. Ibrahim Notse ina karanta Al-Qur'ani. Ladan Allah da gare shi. Na yi hidima da yawa da shi Ibrahim. Allah saka ne da alheri. Abin da ya karanta. Gaishe Ibrahim ni wa fa wani sai Tijaniya ni laji balo annabi Muhammad sai balo. Mweke Sheik Ibrahim Notse balo se pelo ilala ya babwami ikemi yanafano ni jebaba ichwani dejo yake noni tawo tepie Mun shida kowa ya shida na yayin shi duka sun shida. Eke odasayeli ke hagba menga bo ya desaye nibudenche oniyelini Chino cha mate odasayeli e mele me pina nya kani Aliyarifuni Wama lakutina walisa Wama lakutina walisa Wama dasawani wamogo Wama dasawani wamogo Sheik Ibrahim Notse
Francis Irakulamte mene gbini wobna wo aboa we won ka wo hin nyelo Sheik Ibrahim Notse Amartey 20 years ne shin wo eje shin wo won mene won ka le da fe wo ka le shin mene won aka san wo boa wo na no watashi so wo te gomi wa kaneni e gomi won ale da every year 25th March wo ya so ni wo ti ko mene ogbani le wo be ko fe won ba pe wo bisolo mo ale ko ni ne chon wo mene wo nyese ne fe kania o e kwa hye mo fun modi no ka mene wo ne ba buash ni wana wa buash won ka no ni wo papa Sheik Ibrahim Amartey Notse Amartey le ka ba ni gbeson kan fin le ka le han woli gbe na ke le onungo aka na numo te mo na na numo fun mi le fe no fun an o no ji no numo ne an wo fin oli numo ni o da won national chief imam Sheik Nur Shakutu won da le shojo gba ake le nda fi ka nbi fe bi wo wa ka won fi Sheik Ibrahim Amartey no ku no fe no yo fe mo esu mo shi ne ba ta mi de ko no fe no ya no pepepe won da le shi ka onu pa fi ke sultan Ibrahim Notse won da le shojo gba e shi fi mo no yo wote ne ta wo no ka she no ma ofin tu ke tobu no wo bole tu ko ni sultan ni sani ka wa she je ma ja ke sultan le anu ko le mi e ba ni na Sheik Ibrahim Amartey no me fite obi ai ti wo ojo Ibrahim abi ni wo Sheik Ibrahim Amartey ma se na ji sultan ba je wo mi na ka be mi go ko mene e ko wo fofa ni sani wo ka wa fu won da le shojo gba won pa le fa eni jan ka je wi ni bi ele ke e ba nu pi e wona si ina wo tui ni ke kuro ko ni san lewu e ba nye chukata ni ka wa je mi pepe o ke shida mu fimu ni mu muslims fi ni ogana ni fi Sheik Ibrahim Amartey le ke ba ni gbeson ni chon wa ke nu mole iginu ni hian fi no fi nu e ke wo mo la ila ila lawo wonu jinu ni mi wo yo ni gbini won ka lo ni du ni ne du da gbe wo ke nu so nu wa wo so le mo fe wo so le wo ka le wo so le mo mi da wo le boni ke wa ke gbogbo pepepe wona le na kan je mo fe mi so lo na me nyo me ka si le da gbi ke da fi wo ka le pepepe won da mo fe mo won da ise kwelo ni ji atama she wa ma le wo Notse Amartey ni che wo le te so na ke wo se ke be le wa ko se lele un eye mu no ko se pepepe ka ba tan mini ni bua o fe wona wo ba won kan no mu ni no le wala se chele kakadan mo fe mu original imam wo ota ya Amartey gba mi na Amartey gba kalaji ye ke onupa fe pese ni le won aka le won nu ma yi aboale ni ji imam Suleiman Dowena me na feel a greater crafting regional imam lon bi modern cha yi aboale nu ma mu ni le won ka wa se yin so le won wo na le je incho bibi yen incho wulu nibi ye incho mi wa ni ko chu ben ko le da gbin ka gbo no ba to no ko an mo da mo fun mu